enipa etiwi asa we enu nyina na Kristo akanto no o de na dwen konfa no ho enti obi o de onye sika no na se wu kra kese onye sika no onye sika wasa asisi no wu ye wagini din ato na ope aha na le ma no na omo enjoy so ohun am che no obi o pe sa enti bebre ekọ abosomoso ekọ no di konvo no ka asofo bebre kura kọ footballers ya bobo wi asi for any adofo mema obibia akwaba ede eba too much GHS so muni aba mosofo ekweskapa ne nso minimu edi ehye gano wahala dwumedi ena maniguso a mohwe na ene dey ye Ghanaian spiritualist esanso oye herbalist anidin ede nana edu buafo wodin simbi aba betu edwa na chese ne nsem a wo kan kwakosia eyesem Ebano se Ghana at ease se womo etunyum se womo twasini se ye womo ye den ene empany for majority no eba ne honom ache se womo ebebeje eye nyankomade anase womo ba eba for hunhun mu bambo ne de ekeka ehun na wo kasa no wodi AC se eye womo omota asra no duduo de amamu nim se womo ye omokom ne abosomfo de de akofo ko duduo na akọ wom na duduo a womo ene ne edi dwuma na se womo ba ne na ase ebepe moa ebepe eya hobambom ebebe ye womo nyankomade no ne dodo na eye gospel singers na wodi nsem we etu edwan bebre na waka ede afon na ebusu ese momo nim se gospel musicians and se gospel singers ye die womo nsem dan no ye tibi ewo omayi mu na nde ebubo be die ebusua se omayi se ye bekoso a etie womo nyum dia na ne eso eje yen ara na me twam ho me ba me di ne nsem mu ntwemu ebeba beso mo Abusia for me sanso emamo akwaba sunku ebiemu yedwumede enyumeku a eso yasen Mama Juliet Ventures ebano enchansin papa oba wo be siese wo kitchen se halogens se blenders se cookers de na wo hwehwe Mama Juliet ne chi akwan na chese wunya sa enuoma papa ebeche ede amawo no ebugo hu na chi akwan ewo abeka La Paz ebiem so betimi afa ne number ewo screen yi so na woni na atwetwen enkomo na se delivery mpo na wo pa ba bia wo bia no we deliver ede amawo na meto aso no na neat roofing said the womudin etie no eba no roofing dwumedie se ye mbo wo dan so emma wo ma edan no NCP ensita entiapo a ene na neat roofings wo ene bebo wo dan so ama wo betwa ne yopo se de womudin tie ne neat ama won so no wo dan no nso to awie abokrampo na enya de se chance no pa de biara da wo mo ene wo sa enwoma papa no good materials a wo mo de bebo edan so tipo ma twa kan wo mo number so wo screen so fa na ene wo mo endika so bom Winners Aluminium Limited said the wo mo din etie no Winners Aluminium Limited wo tinyate aluminium dia na chese ba no aluminium works bia wo pese won hia nko ade a se wo fie wo wadwuma mu wo hefa wo office ene hwehwe Winners Aluminium na wo mo endisa adwuma na enfama so wasi dan we open glass door open glass louvers ene de ekeka ho edie wo mo ene bedi sa adwuma no ede ama wo close bi wo pese wo mbobo sam shells bi na chese won ton enoma bi ewo mu a chese be expose am nkofo atwen wo maba hwehwe Winners Aluminium Limited na wo mo mbobo wo sa adwuma no emfa ema wo ene den me guest ye papa ya de nyina Apostle Ajiman Prempe na asafo woda no the Bible Church of God Serving that ewo Enkran kaswa tuba jamchinti so open a chapel ya eko na wube hu no Apostle mema wakwaba ya oba bibia boko Nyankopon go Kristo adonti me hoye pa na unso nyame adom nso me hoye de rabiansi hoye pa Apostle ensembia baba beto edwa da ne da ye kasa ye kan na ebu ho ebetwam ne yakana nso ne da die
de ye konfo ana spiritualist no wode nanumu to de ababetu edwano na nyinti ye babesi eye ehu enkonya na nsem a wode eba ye say majority of Ghanaian artists no dodo na aba ne ho eba na anyumtofo eba ne sinitwafo eba ne hwenfo ene nkofo bebre ene eba ne ho na wo mo ba ne kodo do no eye gospel singers na nsem we Apostle dey na betimi akafa ho na ansa na no fa wo telephone number so tu edwama ahwefo ansa yo me da se yami shop akua sikapa on me fa no me nto number ni 0544 262614 0544 262614 and 02070 20011 02070 20011 yo we sama sem yo unu se ye di ka mi chia ahefo ni adwumafo nyina Nyankopɔn so mu nka mo ne nhira mbra mo so na rentwere mu din won kwanmom fiefo ne asafoma nyina Nyankopɔn adom mbra mo so na onyam kase sikapa Apostle we go one boy venze nana edubuafo we mintini dinida o kan asemo o aka on ze nsem bebre a ya na ekoso wo Ghana ha no dodo na eyem kure okay most of them no yem kure and this o kan se ayi anntofo sinitwafo no ni ade eba na hono mu se sana ekoso okay ntene de mimi nimbi so minim nipa ne bia omo eko ayi akomfo so gburu so bin tutu kwan kura ko outside Ghana okay na omo ko pe eduro e de abata mu dwumadi a ye die no de be yi a ombenye sika okay na omo agidin eze wi ase de e wo ho no sika edin ena nipa so mpenya Nyankopɔn de no ze Nyankopɔn no otoro bo ase hwe nipa nsa na osiesie no okay ndi obunzam so de okoya paw no de amon eso akira asem no enye na de ntia me de hamba bi kase wo mu ni se je akua wiase ayete no wo ye kristoni wo to nhom ana se wo sum nyame a ese wo sum nyame okay no ko ji aduro no de abata nyame adwuma ho enu na enye no kura because already can say yin Matthew 7:21 o si yo biara o se mi say urade no eno be ko sura hime e de oye meja wo so no apeni so by doing the will of God eni Nyankopɔn we enye ni dina ye bo oni obetuma edi ni dina atonum ama wa hete ya gese onyum ye de Ghana obi abeto nkan na so na okokonvuo ya wo kana asem yo ene wo koji eduro ene ama onya fame ene sika nso basa eba tu be sisi adan but to talkers benya hunya de bebre na wieye nso wieye nso ne asem no okua wieye eni asem no na nipa ba wiase no ya nwiri ye daachi ene ya wieye se ebetomre bi no bibi beba asasi so bibi besi anase nipa kwa obewu no wo na chino Hebrews 9:27 ozi kase onipa wu preko pe na wo we chino wo na chino atemu wo obo ha asemwe wonte se dogo bisu emfa no watenso wonte obo ho ma se obo me o si onyeska be se wudin wan yakora no wu ope ye oni ba bebre ho sa emre bi kuma se obi o kansa no yo
young man boys na isi so madam bo ba ko kan abani ampa ye hunu ya so yes kese chamsa akodi skaduro eno odi yes ade ene wo wu afi wi ase ko okay wan ancha skwa no wu yo o wu le chi no ene wu le chi so nyame amfa amba obi ehunu se wu a ye ewo asama do ni okay ejobu ha amfa ho ene de Kristo kan Luke chapter 16 verse 19 down usikani bi no ene wo hiani Lazarus no oh omi enu asem no ewuade se sa ne tie wa samado wo steady ni ya eti wo ye papa na se wo sumi nyame na sebe ohun kura che wo no anye sika na wo sumi nyame ye di no kura wo a wo go konye ba bi partner obedi de so ana ye wo oyi obi so bedi boni nuro abosun ya ode be ye aduma nya no bebrebe sigani bi a wo nya no wa wo so wo ye okwa amane na no ohun no ode me ho yishile nsuokura na kwa wonya bi no wonya nsuo mo ohun enti enipa etiwi ase awenu mu nyina na Kristo akanto no ho de na dwen ko mfa no ho enti obi wa oni wonya sika no se wukura kese wonya sika no wonya sika wa sa ati so no wuye wajini din ato na ope aha na ne ma no na omo enjoy so ohun na me chere no obi wo pere sa ohun enti bebre ekọ abosomso ekọ nnoso di konvo no ka asofo bebre kura kọ footballers ya bobo wiase dodo no a ebi tete enyuma nipa bi ya nyenye sika no efa de no eye ewo friends sika boni e ka se sika boni a nye sika na ye die no pense na ye boni na kwan wo fa so eni nye sika no esi mansion no edi eto Rosewell no eni Benz akese ani eno na chese eye sika boni okay na sika na gari o nya boni so edi se konbo no ka bibisa wo moa bi ma huru bi da e ho ade a e common so edi o kan wo se eye no kwa chese eni petiri mo osumo okuya oni petiri wo be den wo ni petiri enso so ban sa onu be tin ko be kanam sam obe ye bibia te se de oye nyankopon enipa ananse oye Kristo ni papa bi ananse oye enipa pa wo wiase odi bi be ya doye odi be ye ni obebre wo na no ho kire na so de woni tirim ho no na yesum o di ase di se konfon kan ya dwene menini ya dwene ya ho ende ya ho okay apostle na all tunes no hu ni say gospel musicians no wo mo de like omo ye open up bibia wo mo kana o kasa wo mo ba no wonom no ke ni say obi wo ho ma wo ba e bia me baba ba gitumi ana me baba ba ye bibi say de be ya me tonyo ma me ne be koso ni say na so osi dodo na ba wo mo approach no because of revenge so wo mo be take revenge on someone gospel musician womo be take revenge on someone and e bi wo ho no kwampo na womo approach na womo be say womo ensai wo bi or ye threat edema womo e wo industry ni mu to the extent of say kwampo na so womo gu nipa na ni mu asema nipa no odo se nipa ni firi nyame ana se wono do ye ni nyame dwuma kama ba womo be hye da gu na ni mu asema wono no mu na wo firi nyame na kwakọ ye se wono mu firi nyame na emu de wono ni firi nyame ni mu na e firi nyame like wono na exchange of enimunyam na gospel musician say o kobo so akwa ye bibi mpo a wo de kwakwaje wo de wo pesa wo nye enfantumpo no kwaje kwai na say wo de be take revenge wo bi ase wo bi de no de ba ne se na ma sa adwene ba wo mutiri yo sika pa na minshira ewiase a awurade de betra yin enye ni pe nyina na adwene ye baako okay yo obu adwobone wo ntimi die ntile ko bi etimi twi sekai no de awo obi akuno obi timi pagatu no de abo obi pay no akuno unu bi da ebi kwaso obi kwa timi eku ne yere nokore oba bi so timi eku ni kunu no agye ne japan ye ebi abema na sisi dan onya ska aduto cars oba bi o timi ku be ma no wo fa japan ye ni patirim oni
eye ni bile ni hantan okay oh sika ni bile no aba wiase pa na o pre o de na o pre sa ni se wo bi de ye se wo sell no aba wa ba ni mu okay o pese wo no ni fame no enkosoro enche ni yonko de no okay no ndi Kristo ma ya sembi ewo Luke chapter 22 verse 24 to 27 emra onu asuafo no na apre Bible say there was strife among the disciples and the about them say when and the be okese when the be okese as umu nyina and the ba say ayi strife no ba na katakata no obi a presence when the be okese di ba so mu yedumi e de ba ko na be nya and no obi a be so no obedi animu Kristo mu no obedi animu enti ahona Kristo obe mu no se muni mi se wiase ahemfo edi wo mu so nipa so ahensem no mo odi wo so tumi ne efra won adefo amu de ba wonye saa ne de opese wo ye mu kase no wonye kuma na de otie bia ne ho ene de wo so wana ye kase ene o mu se de otie bia ne ho no se musumu yesa na me ba muse me be sumo so edi o pesa o ye kesia ise kesa o bro ho ase na o som enna yankopon be yiu as a leader o nya me chero na wo mu no enti sawo okay wo mu di abonsawo di ande wono ye enuro ekwan so okay on va mra nya djuma ne de ne se wo nua we wo betumi na yiri firi ho nti obi timi ko duro so o si kun e ma me bo sam so wono boni ehu djuma no e gospel musicians na bi o mu nya bi sai o mu gospel musicians wo emu na mo toto no metuma 70% no wo mo to e bi apefem okay nipa benya obenya nipa nim animonyam obenya ni sika obenya na hunyade ade ni nyina agya sika so sika okay so bi wa hunyade a enye sika ya sika na gogo hunyade ne ba sika ni won ma wore enye hunyade edu obi a no obeso onye sika sin wei asam ni nyina no okay obeso onye sika sin wei edu se wei ko tigare konvo a wonu so betra se obekọ de wa benche tigare no wotumi akore ni mo achen ni yonko so eso ko asori o woto numo o asori dem ogbo wura didi so hu ni TV so ne se oba na be ma no wo to praises and then say worship me or worship yankopon a wa woto one month so meti o ya ade o ya ade papa na me ye na dom okuta dom papa enso adom ni kuta no your voice and no what they told him but the omu unim the only thing baby of fire or the yes unim obi anso nim so ade no so ade a nipa bi anso secret or da sane ni bi se yankopon ko a so e di sika na nipa ni penti obedi twani nua na nkokom oba kani nua no nsem oba to na du gospel musicians since 1960s mimi baby ase mi huni mani fred 50s no banyina no sa na tie nya ve na abo okay sa ni ba wonu nyina no nya ve na akombo de mu ni mi ka se ni ye bobo lisi so aye tim bi wo bro ayi afano ya wo baby ye tim na ya tie no ye kokomfo ko die gu master te krampo na mu nya nko baby an si e ko bo match you team I think I ati the ko man one team bi any team bi ko bo na be team okay and the convoy ko no ka je say do no ya man no say ye bobo no nsuo pa ye be lose yam sim na ye bo home na say nsuo on dia any ye be show home too near
The bobo no, your bobo na a young cranny, Sumuna, a tigu, and almost share 1 year. I will hear home ground. Did I see a quarter time match? And a quarter time match and war, between and the acquire, and now, your friends, anybody said, you could dear drew, and you could do no catches here, you felt drew no cautious and towel. Tinio, indeed, a better will be cool. Yet no coincidence. No correct. Partly, you come also near him. And the no say, I'm a potato too. Yedika Kukumo, now so near now. And oh, make a coaching ye make any brother back on Colonel Baby call. Near ye, you say, uncle. Near go to park in the center by the passive ball. You two on your bedroom show. Near Samra. Nephew also concerns about just. 7 months or 5 months. And the question, a dear Bruni show, Bill, you said something, and Tisania, Yanni at the GB Park and the school park, which is secondary school park. And yeah, you go in you, Bill, we say, Unamo Park is all will be covered, and the air and the show will be on here, and you're calling. And the time will say any buy near the body is also. And a paper. Wom too near. Near Siasum too near. And the bottom in Ano, a groom. Apostle, yet no ever a yen a year now. One of your says a year, and yet I'm to phone qua baby a drew. Now I didn't know I come for a woman so you know the man for way mona and pempers away. Ye won't such a ye be a woman. Ye won't say one with me obedience to say, yeah, Nipana woman and yan woman ye won't a yibia and one of your person will say, oh, yibia say, what my bow and chain, my baba be pessica, and yesicano, abba, and so soon Nipan who won a tibian and a yabia, who won't such a yabia or no brabble, but me boy will be. Like, na. I don't want Cassandra, the one bosom and a woman so my almost no, I want me more Moana. I have from one woman to me a boy. Oh, Singapore does Misha. Oh, there a conform on so a bit of the BH. The Eddie can enter 20 verse 1 or say, Yanko was a main name before be and coming. And the bosom soon dear, Yanko, which all the life. The mirror do not trauma, other Samano. The Eddie can. So. Ma enkuton sori obia e ka omi yakopon na akomfo no o se we na ogbo ni din komfo ya o se celebrate simu ni na dubuafo ya nkrofo e ba no yi onu obi di o okay wo ska he komfo ayi we kwa kubonsam so e komfo Oniska. Oniska. Akonvo ni wo akasi akasi eyeni di so. Okay. So dia se. Ndi so obi kom na se wonu onyiska. Ebia na ifi wonu ankasa ni suban. Ebia woni abosom no. Eto anga abosom so no wo emu na mra ho. Okay. Obonsam eni na abosom na komvo ni ade no wo so wo ayi emra. Ya obi a oni emra no so yi. Nti na bia wonye sika no so me nhyɛ da hu konfo ase da hia no pa akonfo no bi wo enkurase na so wo tie kurase a na so wo komwa nya nkurase wo no na bebe ba ho nti nketen bi ina obenya e dia hye na so wo konfo no wo kromu a o ka hu se kromu de sika wo kromu nti ma hu su tu be yie wo ndi ase aha nti ade ba ko wo mu ni se akombo no me wosanka wo mu ejai because wo mu tumi so nyai esan say bonsama fa wo mu do mu edi wo mu ko jinnu no mu de ye bibia no ya de a nyankopon wo mpe so otiase na so wo mu ya no mu ye kwa no mu koso a wo mu ye because abonsam wo ho so for as abonsam wo wi asere de ne nkrofo so ba yi adwuma ene Yankopon so far as Yankopon ti ase ndie ne nkrofo so be yi adwuma so eye two opposing spirit ene wo wi ase so hu nyame hu eye kronkron ene bonsam hu a eye friends esum evil ya eye ade anye ne bonsam de o ye nyina no wo de o yesa o de say Yankopon adwuma
on pese nipa be nyam kwaje ehunu nokore kwan no afaso ena sika na odi ma wo mu ni ntino ama nipa enwene nyankopon so say the job kan job 3:14 o say say nipa de sani sese ya dwene no o say onyankopon akasa premu prekoni ni prenu so nanso onipa de sani enwene ho nyankopon kasa nipa enwene ho because say kwa nipa bi say obi kwa si nyankopon ni ho obi say for adwene tene biase and onje obi say you should adwene never tene biase when mu nyina no o mo de ye e de say enukure kwan no amani pe hunu so nti ayi anyuntufo no ayi me kwa ya na mo say obi a wo Kristo din onyankopon din na wo di nyame asem to no ayi nyankopon aye na obi to a worship no akam na bo say abai o munumuni na ni anje because o tuntun nyankopon o peja nyankopon o mano so o shere ni munyam so to oni pa ni se nyamu yogbo na wo ye sadia na ni beje chino se sum na o duma no nti dia o sedi sankrofo na o muntimi na mo se nnuro ni ade a mo gie e de ye adwanti o muntimi nye de tene ni nyankopon mra esuma ni ye o se Matthew 6:24 verse 24 o say muntimi som ewura no ma mienu obodo baako asen baako no baako so obuna nimtia muntimi no mienu ma ne ye muntimi som yankopon no wasa som mamo no ye bonsam agent bi ona oyesi ohwesika so e ma bonsam je finance minister any sama mo oni oba mo hunya de no mo scan pa so ena wu tani manzuro ko fa so a enu so bede betime di nyame achi okofa mamo entimi ye 2 Corinthians 6:14-18 was say sumni hain entra baako so untimi no hain ta sa untimi no sumu nti se uyi baako enti ese ada se nyame na ba obedi na chi anu odi na chi obonsam so na ba sum na no asom no fon nyame che no enti enenti ena ama wo mu sika ho yi sika very good Ecclesiastes 10:19 was say seri enti ne siesie aduane ensam ati asefo ni je ne sika ene ye de ya ade nyina ade bie sika ni mu no se sika ni ho a nipa be de ne atra bele ne yi edi sika no ehu hia se edi bibia ne sika kro no nso no eya ade nyina no esanso sa ade nyina edi nipa nyina oni nipa ni nyeska nipa uwira nyeska beriba na uwira ki nyankopon edi so mo okan wo se urade ma mi nya hodie bebre Proverbs 30 say 6-8 no 7-8 wo se urade ma mi nya ade ahonya de bebre na ma miwira mfiu man ka say ti afen se mani hiame man powerchi so endi sigano akoye ti say unya ni bebrebe a eye musuo ena wa nya bi so kura eye musuo won say that density and sigano e good but e say hunu kwa baba so obi nya osika edi nyontofo no wo munya abosum na chiridie sinitwafo wo munya abosum na chiridie na mo ni mine wo mani ensam fifire ntungu no mo empeska no mo na ebeta anya za daachi obokwa akubu ho akonta akire nyankopon anya sa daachi obokwa akubu ho enti kwa na sem de correct correct abusianfo said the apostle Ajiman Prempe what to confirm na asem a wo kan de correct pa aha ene de edwumadi no ebesia enesayemre no ekobebre no enti no ye twetwe normal titi aso ye besa eto aso nsem no de bebre na ewo honum enti se won subscribe to your channel na message say wo be ye ede amayen ewo tumagin eche comment section na ebiemo wa like your videos na wa share dia ma ebusuafo ene adofonom ewo all the social media platforms so ede amayen ebusuafo me amedi dwumadi ho chia me midin ene ekwesi kapa apostle Ajiman Prempa dodo na nim say God's watchman na asafo awoda no eye the Bible Church of God 7 the war in Kankaso Tuba Junction
ene ne dey ye ne no atwetwe enkobo no se bia afi na wo huru behwe ye kire wo hwehwe ne number ko start free fiti ase wo behunu eye apostle se wo bobo ne number e wo ho no na wo no edi eye enkita ho wo ensembia eho aha ene di besida so ne ye besa na hia makram cha on se me catch wo say bomoden na hwe too much GH on se me kan ye nye ne bone pa ne kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwe e wo other place ne ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe ne subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na wo subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame